Murabagacimwe mu mwahisemo kutwumva ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Australia, atunganya amafilime, ni umucuruzi, yahoze ari umukinnyi wabigize umwuga muri siporo ngororangingo, ikindi akaba n'umunyapolitiki. Yabaye guverineri wa 38 wa California hagati ya 2003 na 2011. Ikinyamakuru Time cyamushyize mu bantu 100 bakomeye ku isi hagati ya 2004 na 2007. Uyu ni Arnold Schwarzenegger. Nge ndi Hussein. Ikaze. Schwarzenegger yatangiye gutera ibiremera afite imyaka 15, hanyuma yaje no gukora igikombe cya Mr Universe afite imyaka 20. Nyuma kandi yegukanye igikombe cya Mr Olympia inshuro 7 zose. Azwi cyane nk'umuntu w'igihangange cyangwa se umwe mu bantu babiri bubatse umubiri mu buryo buhambaye, bodybuilders bo mu bihe byose. Ubwo niwe hamwe n'undi witwa Ronnie Coleman. Arnold Schwarzenegger kandi yanditse ibitabo byinshi harimo n'ibyibanda ku ngingo zerekeye kubaka umubiri, bodybuilding. Iserukiramuco rya sport rya Arnold, The Arnold Sport Festival, yifatwa nk'igikorwa cya kabiri cy'ingenzi mu bigendanye no kubaka umubiri. Aha ni nyuma ya Mr Olympia. Arnold Schwarzenegger yagaragaye muri documentary ivuga ibijyanye no kubaka umubiri yiswe Pumping Iron iyo mu 1977. Schwarzenegger yasezeye mu bijyanye no kubaka umubiri maze abikirangiriye ku isi yose nk'umukinnyi wa filime muri Hollywood. Hollywood ni uruganda rwa sinema rwahariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye indashyikirwa bidasubirwaho maze agaragara muri filime zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake. Izi zose ugiye kumva warazirebe cyangwa uzazirebe. Ngicyo ngameje no kukwibutsa uyu mugabo w'igihangange. Zimwe muri izo filime nizi: niyo mukinnyi mukuru mu nkuru y'inkota n'ubupfumu Conan the Barbarian yo muri 1982, Sword and Sorcerer Epic Conan the Barbarian. Nyuma y'imyaka 2 agaragaye muri iyo filime, ni ukuvuga mu 1984, yari umukinnyi wa filime bigaragaje cyane. Uwo mwaka nakubwiraga nawe wese agaragara muri filime ya science yiswe The Terminator. Uyu mugabo kubera ubuhangange bwe byahise binamuhesha kugaragara mu rukurikirane rwa filime The Terminator 2 yiswe Judgment Day yo mu 1991, filime Terminator 3 yiswe Rise of the Machines yo muri 2003, naho muri 2015 yagaragaye muri filime Terminator Genesis na filime Terminator Dark Fate yo mu mwaka wa 2019. Izindi filime yakinnye zageze ku rwego rwo hejuru ntabura kukubwira, harimo filime Commando yo mu 1985, The Running Man yo mu 1987, Predator yo mu 1987, Red Heat yo mu 1988, Total Recall yo mu 1990, ndetse na filime True Lies yo mu 1994. Usibye filime kandi zisanzwe, Schwarzenegger nagiye agaragara muri filime zisetsa. Zimwe muri izo filime nakubwira nka filime Twins yo mu 1988, filime Kindergarten Cop yo mu 1990, Junior yo mu 1994, ndetse na Jingle All the Way yo muri 1996. Zose wumvise uzazirebe. Uyu Arnold Schwarzenegger niwe washinze sosiyete ikora amafilime yitwa Owak Productions Company. Mu matora y'umukandida agomba kuyobora California nk'umukandida wo muri Republike, Schwarzenegger yatowe bwa mbere ku ya 7 Ukwakira 2003 mu matora adasanzwe yaciye agahigo ubwo yari asimbuye guverineri w'icyo gihe Gray Davis. Yabonye amajwi 48.6% arusha amanota 17 umudemokrate Cruz Bustmant we wari ku mwanya wa kabiri. Yarahiye ku 17 Ugushyingo uwo mwaka. Wabyumvise hari muri na gatatu nyuma y'imyaka 3, no kuvuga mu mwaka wa 2006 uyu mugabo yongeye gutorwa kuba guverineri wa California. Ubyibuke mu matora yarabanje twakubwiye ko yagize amajwi 48.6% kuri inshuro, noneho amajwi yariyongereye dore ko yagize amajwi 55.9%. Mu mwaka wa 2011 manda yageze ku musozo maze asubira mu gukina filime. Schwarzenegger yagiye agira amazina y'udutsino atandukanye harimo Otilia Owak, ubwoko bw'igiti kinini. Ahari mu minsi ye ya mbere atangira kubaka umubiri yiswe kandi Annie cyangwa Schwazi mu gihe cyo gukina filime. Si ayo mazina gusa kuko yaniswe Guverineta, igiteranyo cy'amagambo abiri Guverineri na Terminator. Iri rikaba izina yiswe mu gihe cya politiki. Dukomeje mu mwaka wa 1986, Arnold Schwarzenegger yashakanye na Mayra Shriver. Uyu Mayra Shriver ni mwishywa w'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy. Aba bombi ariko baje gutandukana muri 2011, bivuze ko batandukanye mu myaka 25. Gutandukana kwa bombi kwatewe nuko Schwarzenegger yiyemereye ko yabyaranye n'umukozi wabo mu rugo mu 1997. Ubutane bwabo bwemejwe mu 2021. Nyemera ngo subiza inyuma ho gato ku mavu n'amavuko, umuryango, imikurire, ibivugwa byose kuri Arnold Schwarzenegger muri rusange. Arnold Schwarzenegger yavuze tariki 30 Nyakanga 1947.
yavukiye Itar aha ni muri Australia, ni umuhungu wa kabiri wa Gustave Schwarzenegger, naho nyina ni Aurelia. Se wa Schwarzenegger yari umuyobozi mukuru wa polisi nyuma ya Anschluss mu 1938. Se yinjiye mu ishyaka ry'abanazi Nazi Party. Iri shyaka rizwi cyane mu Budage nk'ishyaka ryayobowe na Hitler, yewe rikaba ku isonga mu gukora jenoside yakorewe abayahudi. Naho mu 1939 yari muri Sturmabteilung SA mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Intambara yabaye kuva mu 1939 kugeza mu 1945. Se wa Schwarzenegger yari mu bagabye ibitero muri Polonye, mu Bufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet harimo n'icyicaro cya Leningrad. Ibi byamuzamuye mu ntera, ntabwo ariko yakomeje guhirwa n'urugamba kuko mu rugamba rwa Stalingrad yarahakomerekeye. Mu 1943 nyuma yo kurwara malaria yaranasezerewe ku rugamba. Nk'uko initi mu mateka ya jenoside yakorewe abayahudi Michael Berenbaum yabivuze, yavuze ko se wa Schwarzenegger Gustave Schwarzenegger yagiye agaragara mu mafilime mbarankuru y'intambara ahagiye hakorwa amarorero atandukanye, ariko ko nta buryo na bumwe bwigeze bugaragaza niba nawe yaba yarabigizemo uruhare. Amateka ya Gustave yakunzwe cyane n'ibinyamakuru muri 2003 ubwo habaga amatora muri California, ubwo Schwarzenegger atorwaga kuba guverineri. Gustave Schwarzenegger yashakanye na Aurelie mu mwaka w'1945. Bashakanye se wa Schwarzenegger Gustave afite imyaka 38, naho nyina Aurelie yari afite imyaka 23, ikinyuranyo cy'imyaka 15. Schwarzenegger avuga ku babyeyi be yavuze ko ababyeyi be bari abanyamahane cyane. Muri icyo gihe style yari zitandukanye cyane, iyo babaga bakoze amakosa ya kutumvira ababyeyi babo ngo inkoni nibazirokokaga. Yakorewe mu muryango w'Abagatolika. Gustave yakundaga umuhungu we mukuru witwa Maynard kuruta ko yakundaga Arnold Schwarzenegger. Gutoneshwa kwe byari bikomeye kandi bigaragara mu buryo bweruye. Ushobora kwibaza icyabiteraga, nta kindi uretse ko byaturuka mu gukeka ko Arnold Schwarzenegger atari umwana we yabyaye. Schwarzenegger bigarukaho yavuze ko se atigeze yihanganira kumwumva cyangwa kumva ibibazo bye, nubwo byari bimeze uko ariko amakuru ahamya ko yari afitanye umubano mwiza na nyina kandi babayeho bavuga rumwe kugeza apfuye. Mu buzima bwe bw'ishuri bivuga ko Arnold Schwarzenegger yari ku mpuzandengo yo hejuru mu masomo kandi akaba yari indashyikirwa mu mico ye. Yabaga yishimiwe cyane kandi yarangwaga n'imyitwarire myiza. Gusa ubukungu ntibwari buhagaze neza, amafaranga yari ikibazo. Amikoro mu rugo rwabo yari hafi ya ntayo. Se wa Schwarzenegger Gustave yari umukinnyi w'umukino wo kwiruka n'amaguru kandi yifuzaga ko abahungu be bazaba imbonera muri Bavarian Curling. Schwarzenegger ayobowe na se yakinnye imikino myinshi akiri muto. Tugeze mu 1960 Schwarzenegger yatangiye imyitozo aterura ibiro biremereye. Ibi byatangiye ubwo umutoza w'umupira w'amaguru yajyanaga ikipe mu nzu ikorerwamo siporo ngororamubiri gym. Agize imyaka 14 yahisemo kuyoboka siporo yo kubaka umubiri kuruta umupira w'amaguru. Yari afite intego ubwo yatangiraga, dore ko ubwe yivugiye ko yashaka kuzibona hatanye mu mikino ya Olympic. Naho urubuga ruvuga ku buzima bwa Arnold Schwarzenegger rwatangaje ko ku myaka 14 yafashe amahugurwa ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Yashaka kwiga neza imbaraga z'ubwonko kurusha iz'umubiri. Agize imyaka 17 byeruye yahise atangira kwisanga mu mikino ya Olympic. Kuri we ngo niyo yari intego ye kuva mbere hose. Mu mvugo ye yaje gutangaza ko ababyeyi batumvaga ibintu kimwe. Se umubyara yifuzaga ko yaba umupolisi nk'uko nawe yaramubaye, naho nyina yifuzaga ko ayoboka amashuri yigisha ibijyanye n'ubucuruzi. Ibijyanye no kubaka umubiri ni ibintu yakuze akunda. Ni kenshi cyane yagiye ajya mu nzu zakorerwagamo sport class, ni naho yaboneye amashusho yafatwa nk'ibigirwamana mu kubaka umubiri. Ndavuga ibikomerezwa barimo nka Reg Park, Steve Reeves na Johnny Weissmuller. Umwe muri abo twakubwiraga witwa Reeves ubwo yitabaga Imana mu mwaka wa 2000, Schwarzenegger yaramwibukaga cyane. Ati nari nkiri muto, yatumye bitarashobokaga bishoboka, niwe wahaye agaciro inzozi zanjye, ni mu gihe abandi bari banyikije bumva ko ntacyo nashobora. Bityo sinabura kuvuga ko yagize uruhare rukomeye ku ntsinzi nagezeho. Ni igice cya buri kintu cyose nabashije kugeraho. Arnold Schwarzenegger. Mukuru wa Arnold Schwarzenegger witwa Maynard yapfuye azize impanuka y'imodoka hari ku 20 Gicurasi 1971. Yari atwaye imodoka yasinze maze tahasiga ubuzima. Schwarzenegger icyo gihe nigeze yitabira umuhango wo kumushyingura. Uyu Maynard yari yarasezeranye na Erika Knapp, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Patrick. Se yapfuye afite imyaka 3. Schwarzenegger nta kindi yakoze nka se wabo, yishyuriye amashuri Patrick anamufasha kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho se wa Schwarzenegger witwa Gustave we yapfuye mu 1972
kabiri umwaka umwe nyuma y'umuhungu we akaba yarazize indwara y'ubwonko ubanza ariyo mu kizungu bita stroke. Mu kiganiro na Paping Iron, Schwarzenegger yavuze ko atitabiriye umuhango wo gushyingura se kuko yari mu myitozo yo kwitegura amarushanwa. Nyuma y'icyo gihe iyi nkuru yakoreshwaga nk'urugero ku bandi, ariko n'impaka zikaba nyinshi. Uwari yarahoze ari umukunzi we ukomeye ngo ubwo yamubwiraga iby'urupfu rwa se ngo nta marangamutima namba yigeze agaragaza. Nyuma y'igihe kitari gito bigarukwaho kubona umwana utitabira ishyinguro rya se, yewe yakundaga kubibazwaho. Noneho Schwarzenegger yatanze impamvu eshatu zatumye ataboneka mu muhango wo gushyingura se. Mu kiganiro yagiranye na Fortune muri 2004, Schwarzenegger yavuze uburyo yababajwe cyane akiri umwana, yarahohoterwaga cyane, icyo yita ihohoterwa rikorerwa abana child abuse, byose ngo yabitewe na se. Yakomeje agira ati, n'ibiganza bye byombi data umbyara yankururaga umusatsi, nakubitwaga umukandara, uko niko byari bimeze. Benshi mu bana nabonye bavunitse bavunwe n'ababyeyi babo. Iyi ikaba yari imitekerereze y'abanya-Australia b'Abadage. Ntabwo bifuza ko umuntu yakora ibye ku giti cye, byose byari bijyanye no guhuza. Njye na rumwe mu batabikora kandi ubushake bwabo ntibwari kumpagarika. Bityo rero muri icyo gihe nabaye inyeshyamba, narakubiswe cyane, ariko iyo umuntu yambwiraga ngo sinshobora gukora ibi, naramusubizaga nti ibi ntabwo bizafata igihe kirekire kuko ngiye kuva hano, ndashaka kuba umukire, ndashaka kuba undi muntu. Arnold Schwarzenegger yabaye mu gisirikare cya Australia mu 1965. aha hari muri gahunda ya leta y'uko buri musore wese w'imyaka 18 yasabaga kujya mu gisirikare umwaka umwe. Muri icyo gihe cy'imyitozo ya gisirikare ni nabwo yatsindiye igihembo cy'ingimbi yubatse umubiri neza mu Burayi, niko guhita akomereza muri AWOL yitegura andi marushanwa. Icyo gihe ariko yahise afungwa icyumweru cyose muri gereza ya gisirikare. Kuri we ariko ngo kwitabira amarushanwa byari bifite byinshi bisobanuye ku buryo atatekerezaga ku ngaruka. Schwarzenegger yakoze urugendo rwe rwa mbere mu ndege mu 1936. Icyo gihe yari yitabiriye amarushanwa ya NABA Mr Universe yabereye i Londres. Amarushanwa yarangiye ashyizwe ku mwanya wa kabiri, yahigitswe n'umunyamerika Chester Yorton. Charles Wag Bennett, umwe mu bakemurampaka bari mu marushanwa yo mu 1936, yashimishijwe na Schwarzenegger maze ahita amwemerera kumutoza. Yanahise aguma i Londres. Muri icyo gihe nabwo yahise atangira kumenya ururimi rw'icyongereza. Schwarzenegger ati, ku bana bo byatumye ndushaho kuba indashyikirwa, urukundo, kwitabwaho ndetse no kuyobora. Icyo gihe ntabwo nari mbizi neza, nari nambaye ikirezi ntamenye ko kera, ariko ubu nsubije amaso inyuma mbona ko umuryango wa Bennett wujuje ibyo nari nkeneye byose, by'umwihariko nari nkeneye kuba indashyikirwa ku isi. Mu gihe yari mu muryango wa Bennett, Schwarzenegger yagize amahirwe yo guhura na Reg Park wo mu bwana bwe. Yanaje kumubera inshuti n'umujyanama. Aba bose bari kumwe, umusaruro wavuyemo nuko mu 1937 ku myaka 20 yonyine Schwarzenegger yatsindiye umwanya wa mbere muri Mr Universe, akaba ari nawe uciye agahigo ku myaka mike. Ntiyarekeye aho kuko yageretse izindi nshuro 3 zose zikurikiranye. Bisaba gutegura neza no kubikunda. Nyuma y'icyo gihe Schwarzenegger yasubiye Munich aho yize ibijyanye n'ubucuruzi kandi akora mu kigo nderabuzima. Aha yahabaye hafi imyaka 2. Hanyuma mu 1938 yavuye Munich asubira i Londres. Schwarzenegger yakundaga kubwira umutoza we w'umwongereza Roger Seaford hamwe n'inshuti ye y'Munich muri kiriya gihe ati, ngiye kuba umukinnyi ukomeye, ibi byitwa kwigirira icyizere. Schwarzenegger wahoze afite inzozi, yakuze yifuza kwimukira muri Amerika kuva afite imyaka 10, akabona ko kubaka umubiri ariyo nzira bizanyuramo. Inzozi zarasohojwe maze yimukira muri Amerika. Hari mu Kwakira 1938 yari afite imyaka 21. Mu 1970 hashize imyaka 2 ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaragize imyaka 23, yatwara igihembo cya mbere cya Mr Olympia i New York. Nibwo yarakigeraho. Nyuma y'iyo nshuro yahise akomeza gutwara icyo gikombe inshuro 7 zose. Urugaga rw'abinjira n'abasohoka Siskin and Susser rwatangaje ko Schwarzenegger ashobora kuba yari mu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranye n'amategeko. Viza ye ngo ntiyari yemewe. Ikinyamakuru La Weekly mu mwaka wa 2002 cyatangaje ko Schwarzenegger ari we mwumukire uzwi cyane muri Amerika. Yabashije gutsinda imvugo n'iyo muri Australia kandi arenga amateka adashoboka. Yubaka umubiri kugira ngo abe umukinnyi wa filime w'igihangange ukomeye ku isi mu myaka ya za
1990. Muri Gicurasi 1980 Schwarzenegger yarangije amashuri ku mugaragaro kandi ahabwa impamyabumenyi ihanitse mu bucuruzi no kwamamaza. Nyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga mu 1983, yabonye ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu Schwarzenegger ashyirwa mu bantu bakomeye mu mateka y'ibijyanye no kubaka umubiri kandi umurage wibuka mu marushanwa ngarukamwaka yitwa Arnold Classic. Uyu mugabo yubatse umubiri mu buryo bukomeye, hamwe n'ibyo yabaye igihangange bidasubirwaho. Gusa Schwarzenegger yemeye ko yakoresha imbaraga z'ibinini bya anabolic steroid, ariko ngo yari yemewe n'amategeko. Mu 1977 yavuze ko steroid yamufashije kugumana ingano y'imitsi ye, ntabwo yabikoresheje mu mikure y'imitsi, ahubwo yabikoresheje mu kubungabunga imitsi. Nyuma yabyise ibiyobyabwenge. Mu 1999 Schwarzenegger yareze Willy Hepe, umuganga w'Umudage wavuze ko agiye gupfa kubera gukoresha steroid, bityo byamuteye ibibazo by'umutima. Kubera ko umuganga wabitangaje atari yageze amusoma ku giti cye, urukiko rwo mu Budage rwemeje ko Schwarzenegger ahabwa amadolari y'Amerika 10,000 kubera kumubeshyera. Schwarzenegger yifuzaga kuva mu byo kubaka umubiri akajya gukina filime. Amaherezo ibi yaje kubigeraho. Ibi byatangiye mu 1970 igihe yatoranywaga gukina muri filime yiswe Hercule in New York. Aha yaserutse ku izina rya Arnold Strong. Yagaragaye bwa kabiri yitwa Hitman muri filime yiswe The Long Goodbye. Iyi niyo mu 1973. Iyi yakurikiwe n'uruhare runini yagize muri filime yiswe Stay Hungry yo mu 1976. Muri iki gihe nabwo yatsindiye igihembo cya Golden Globe nk'umukinnyi wa filime mushya w'imbonera, Golden Globe Award for New Star of the Year Actor. Aha naho Schwarzenegger yagarutse ku rugamba rwe rwo hambere mu guteza imbere umwuga wo gukina filime, maze agira ati, mu ntangiriro byarangoye cyane, ntibyari byoroshye, nabwiwe kenshi n'abakozi ndetse n'abategura amafilime ko mfite umubiri uteye ubwoba, imivugire yanjye ko isekeje. Si ibyo gusa, yewe n'izina ryanjye ryagarukagaho karirerere, byumve neza ni izina. Bambwiye ko ngomba guhindura izina, ahantu hose najyaga bambwiraga ko nta mahirwe mfite, yewe ntawanciraga karutega. Arnold Schwarzenegger ibi ngibi byose ngira ngo uyu munsi abamubwiraga ahari bahuye baramusingiza. Schwarzenegger yigarura amarangamutima y'abantu, azamura izina rye muri filime yiswe Pumping Iron yo mu 1977. Filime zose nakubwiye wazumvise. Icyo gihe cyose abemera bari baremeye, abataremera bari bataremera, ariko noneho mu mwaka w'1982 n'uwari utarava ku izima ubanza yararivuyeho. Muri iki gihe wumvise nibwo filime Schwarzenegger yamenyekanyemo cyane yagaragaye. Iyi ni filime yiswe Sword and Sorcerer, Conan the Barbarian. Ibyo byakurikiwe n'urukurikirane rwa filime Conan the Destroyer mu 1984. Aho ntabwo byagenze neza nk'iyari yarabanje, ariko kutagenda neza kwaburijwe mu 1984. Iki gihe yagaragaye bwa mbere nk'umuntu udasanzwe muri filime ibikorwa bya siyanse ya James Cameron. Iyi filime yiswe The Terminator. Iyi nayo ni filime yamamaye cyane, ifite ibice bitandukanye, by'umwihariko filime Terminator 2 Judgment Day yo mu 1991 niyo filime yinje amafaranga menshi muri uwo mwaka. Tukiri kuri iyi filime mu bice byayo bitandukanye, muri 2003 yagaragaye bwa gatatu nk'umuntu wamamaye muri Terminator 3 Rise of the Machines. Iyi yakomeje gushyiraho uduhigo, dore ko yagiye yinjiza miliyoni 121 z'amadolari y'Amerika. Nyuma y'ibi Schwarzenegger yakoze indi filime Sword and Sorcerer, inkota n'ubupfumu Red Sonja, hari mu 1985. Mu myaka y'1980 abakinaga filime bose bifuzaga gukina mu buryo bw'amazina abiri, Schwarzenegger na Sylvester Stallone. Aya mazina yombi yaramamaye ku rwego mpuzamahanga. Muri icyo gihe nicyo cyari ikirango cya filime. Schwarzenegger yakoze filime zitari nkeya kandi zatsinze cyangwa zageze ku ntego yazo. Zimwe muri izo filime twavuga nka filime Commando, filime Raw Deal, filime The Running Man, filime Predator, filime Red Heat. Watangiye bamubwira ko nta mana afite, yewe nta n'ahazagera, mu rwego kumuha icyubahiro. Muri 2002 Forum Stanley Park, ishyirahamwe ry'umuco ryaho, ryatanze igitekerezo cyo kubaka igishusho cya Terminator gifite uburebure bwa metero 25 z'uburebure muri pariki ya Graz rwagati. Ibi Schwarzenegger yavuze ko byamushimije cyane. Nyuma yo kuba guverineri wa California, yagaragaye muri filime zitari nyinshi, harimo amasegonda 3 yagaragaye muri filime The Rundown, hamwe na 2004 yasubiyemo kitwa Around the World in 18 Days. Muri 2005 yagaragaye nkawe muri filime The Kid and I. Ubundi byavuga ko yamaze gusezera ibijyanye no gukina filime, ariko muri Mutarama 2011 nyuma y'ibyumweru bike avuye ku butegetsi muri California, Schwarzenegger yatangaje ko arimo gusoma
nyandiko script nshya ya filime yarategerejwemo. Imwe muri izo filime ikaba ari filime mbarankuru igaruka ku bikorwa by'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ikaba filime yanditswe na Randall Wallace, ikaba filime ishingiye ku nkuru mpamo y'ibyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ku ya 11 Nyakanga 2011 byatangajwe ko Schwarzenegger yatekerezaga kuri filime yo kugaruka nanone mu mwuga, ariko ntibyari bimworoheye kuko hari ibibazo mu mategeko bijyanye no gutandukana kwe n'umugore we nyuma y'umwaka umwe yashyinye nka Trench Mauser muri filime The Expendables 2 ndetse na gatatu hari muri 2012 na 2014. Umwaka wakurikiye yakomereje mu yiswe The Last Stand. Byumvikane ko hari muri 2013 muri uwo mwaka kandi yari muri filime yiswe Escape Plan hamwe na Sylvester Stallone. Naho muri 2015 yagarutse muri filime ya gatanu ya Terminator Genisys. Nyemerera ibijyanye na filime yagaragayemo mbicumbikira aha, ariko kandi abakunzi ba filime mwamukunze mukunda cyangwa mwumva mwakunze mushaka kumenya izindi filime mwamubonamo, Google iramuzi cyane, wandikamo Arnold Schwarzenegger, filime zose nizo tutavuze wazibona. Kuri ubu si umukinnyi wa filime gusa ahubwo n'umunyapolitiki. Ese byatangiye bite? Ryari? Schwarzenegger amaze imyaka yanditse mu ishyaka ry'abarepublike. Kuva akiri umukinnyi wa filime, ibitekerezo bya politiki byabaga bizwi cyane kuko bitandukanye n'abandi bakinnyi benshi bakomeye bo muri Hollywood bo bakunze gufatwa nk'umuryango w'ibumoso kandi bakaba ku ruhande rw'abademokarate. Muri 2004 mu nama mpuzamahanga y'abarepublike, Schwarzenegger yatanzemo ijambo maze asobanura ko yahoze ari umurepublike. Kuri we ngo imyizire y'abademokarate nahitanye n'abasosiyaliste bo muri Australia yo mu myaka y'1960. Ati kera kabaye nageze hano mu 1938, mbega wari umunsi udasanzwe. Ndibuka ko nageze hano mfite imifuka irimo ubusa ariko yuzuyemo inzozi, yuzuye kwiyemeza, yuzuye ibyifuzo, kwiyamamaza kw'abaperezida kwari kurimbanyije. Ndibuka ko narebye imigabo n'imigambi ya Perezida Nixon na Humphrey kuri televiziyo. Inshuti yanjye twari kumwe yavugaga Ikidage n'Icyongereza, yaranse muri byavugwaga. Numvise Humphrey avuga ibintu bisa neza nk'iby'abasosiyaliste, ibyo nari naramaze gusiga. Ariko ku rundi ruhande numvise Nixon yavuga ku byerekeye imishinga y'ubuntu, gukura leta inyuma, kugabanya imisoro no gushimangira igisirikare kigakomera. Kumva Nixon avuga byari mu mpumeko y'umwuka mwiza. Nahise mbaza inshuti yanjye nti uyu ni wo muri he shyaka? Inshuti yanjye iti ni wo mu ishyaka ry'abarepublike. Guhera ubwo naravuze nti noneho ndi umurepublike. Arnold Schwarzenegger mu 1985 Schwarzenegger yagaragaye mu mashusho y'indirimbo yiswe Stop the Madness, hagarika ubusazi. Indirimbo intego nyamukuru yayo kwari ukurwanya ibiyobyabwenge. Ni indirimbo yatewe inkunga n'ubuyobozi bwa Reagan, ariko icyo gihe cyose yarataramenyekana nk'umurepublike nyawe. Noneho bijya gutangira ni igihe yagaragaraga ku mugaragaro mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 1988. Icyo gihe yaherekeje uwari vice perezida George Walker Bush mu bikorwa bye byo kwiyamamaza. Nyuma y'imyaka ibiri, no kuvuga mu 1990, ati nizera rwose ko ubuzima bwanjye bwahindutse, kandi mu gihe ufite uburambe bukomeye nk'ubwo ndatekereza ko nta mpamvu yo kubigumana wenyine. Niyo mpamvu nshaka kubigusangiza nawe. Kugira umudendezo wo guhitamo kuri njye bisobanura kugira uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo, uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwawe bwite, gukurikirana intego zawe, kwirukana umukororombya mu byawe atari guverinoma iguhumekera ku ijosi cyangwa iguhagarare ku nkweto zawe. Kuri njye ibi byose bivuze kuza hano muri Amerika kuko naje nturutse mu gihugu cy'abasosiyaliste aho leta igenzura ubukungu bwose. Nta hantu ushobora kumva abantu bafite imyaka 18 bavuga kuri pansiyo yabo, ariko njye nashakaga byinshi. Nashaka kuba uwa mbere, kwigira, kwirebaho ku giti cyanjye nk'ibiri hano naho bihure n'ubusosiyaliste. Numvise rero ko ngomba kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arnold Schwarzenegger ishyirwaho rya mbere nk'umuyobozi muri politiki. Schwarzenegger yabaye umuyobozi w'inama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ubuzima n'imikino, aho yabaye kuva mu 1990 kugeza mu mwaka w'1993. ni umwanya yashyizweho na Perezida Bush. Icyo gihe yamwitaga Conan the Republic. Nyuma yaje kuba umuyobozi w'inama ya guverineri wa California ishinzwe ubuzima bwiza na siporo, yari yowe na Guverineri Peter Wilson. Hagati y'1993 n'1994 Schwarzenegger yari ambasaderi wa Croix Rouge. Mu kiganza cy'inyamakuru TAC mu mpera z'umwaka w'1999, Schwarzenegger yabajijwe niba atekereza kuziyamamariza umwanya wa guverineri, asubiza ko abitekerezaho inshuro nyinshi. Nyuma y'imyaka ine atangaje ibyo, muri 2003 Schwarzenegger yatangaje ko yiyamamarije kuba guverineri wa California. Ni umwe mu bakandida bavuzwe cyane icyo gihe,
ariko mu by'ukuri abanyakaliforniya benshi ntibari bazi ibitekerezo byo muri politiki. Kandidatire ye yahise iba inkuru y'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibitangazamakuru ntiyari bikivuga izina rye, ahubwo byavuga guverineri kabone ubwo yari ataratorwa. Filime ze zasubiwemo cyane icyo gihe. Schwarzenegger yanze kwitabira ibiganiro byinshi hamwe n'abandi bakandida bari bahanganye, uretse ko yagaragaye mu kiganiro kimwe gusa. Ibikorwa bye byamuhaye izina ryivugiraga. Ku ya 7 Ukwakira 2023 habaye amatora yo gukuraho guverineri Gray Davis agakurwa ku mirimo ye. 55.4% by'amajwi byari yego, ashyigiraho Gray Davis. Avo Schwarzenegger yatorewe kuba guverineri wa California ku majwi 88%. Schwarzenegger yatsinze umudemokrate Cruz Bustamante, mugenzi we mu Republike Tom McClintock n'abandi. Uwo bari bahanganye cyane ariko ni Bustamante wabonye amajwi 31%. Schwarzenegger yari abaye guverineri wa kabiri wavukiye mu mahanga nyuma ya guverineri wavukiye muri Ireland John Gideon mu 1862. Nawe ukora icyo giteranyo wumva imyaka byafashe 1862 na 2003. Schwarzenegger ni umurepublika ushyira mu gaciro buri muntu wese w'icyamamare ubanza isi izajya imubaza kuri ibi bibazo: uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina. Ku bibazo byo gukuramo inda yavuze ko ari amahitamo y'umuntu ku giti cye, ariko avuga ko bigomba kumenyeshwa ababyeyi ku bana bato. Hanyuma ku bijyanye no kubana kw'abahuje ibitsina yashyigikiye uburenganzira bw'abahuje ibitsina nk'uko n'abandi bagira ubufatanye mu ngo. Yewe akiri guverineri hari abasezeranye bahuje ibitsina. Icyakora Schwarzenegger yahagaritse umushinga w'itegeko ryemerera gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina muri California muri 2005 na 2007. Kubishyigikira no kutabishyigikira bikemezwa cyangwa n'ibyemezwe ntibyari mu biganza bye. Gato mbere y'uko nkomeza, reka nkwibarize, ese ubu ntekereza ari iyihe mpamvu buri gikomerezwa cyose, buri muntu wese uvuga rikijyana, ubuyobozi bw'ibihugu bitandukanye bose mvuze baba bagomba kuvuga aho bahagaze ku bijyanye n'ubutinganyi? Uvuze yego ndabushyigikiye agasingizwa, hanyuma uvuze oya simbushyigikiye ngo aciye iteka. Niyubahiriza uburenganzira bwa muntu, ntabwo bikiri amahitamo ahubwo ni ugomba. Ibi ni ibyanjye nk'umusomyi, reka nikomereze. Schwarzenegger yari yarashinze imizi mu byo abona ko ari inshingano ze mu gukosora no kurwanya akajagari ka politiki. Schwarzenegger yise abanyapolitiki bo muri leta y'abademokarate abagabo b'abakobwa. Intsinzi ya Schwarzenegger yaje hakiri kare ubwo yazanaga umushinga w'itegeko rikuraho inyongera ry'amafaranga yo kwandikisha ibinyabiziga ndetse no kubuza impushya zo gutwara ibinyabiziga kubimukira. Ariko nyuma byaje gutangira gucika intege ubwo ihuriro ry'amashyirahamwe akomeye ya leta yatangira kurwanya ibikorwa bye bitandukanye. Icy'ingenzi mu mibare ye ya politiki ni amatora adasanzwe yabaye mu Gushyingo 2005, aho imigabo n'imigambi ye yose uko ari ine yatsinzwe. Schwarzenegger yemeye ko yatsinzwe maze yemeza gukomeza gushaka ubwumvikane ku baturage ba California bo batumvaga uburyo amatora yagenzemo. Nubwo yasaga nk'uwemeye ibyavuye mu matora, ariko nyuma yaje kuvuga ko nta muntu umwe ushobora gutsinda niba opozisiyo abo muhanganye bakusanyije miliyoni 160 z'amadolari kugira ngo batsinde. Nyuma urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasanze ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi ba leta yarakusanyije inkunga ku gahato mu gihe cyo kwiyamamaza kandi bitemewe. Byose wumvise wabihuza ukamenya uburyo politiki ikorwa kugeza kugena utsinda n'utsindwa amatora, yewe n'izahara ry'umuturage mu nyungu za bamwe. Byaratinze n'ibyahera mu matora yabaye ku ya 7 Ugushyingo 2006. Nubwo umwaka utari mwiza mu gihugu ku ishyaka ry'abarepublike yongeye kwiyamamaza, maze Schwarzenegger yongera gutsinda amatora n'amajwi 56%. Wigeze kumva ukuntu yatakaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari ubanza ujya kuvuga abatarabona. Hari mu gitondo nyuma ho gato yo gufata ifunguro rya mu gitondo, amaze kumva ijambo rya Martin Luther King Jr. aho Schwarzenegger yagize ati, mbega ukuntu nari naribeshye ubwo navuga ko abantu bose bafite amahirwe angana yo kubikora muri Amerika. Leta ya California ntabwo itanga amahirwe angana mu burezi ku bana bacu bose. Uko niko kuri rasigaye abona, gutandukanye no kuyatangiranye muri politiki ubanza atamo kuri nyako, ahubwo yari atangiye kuvuga ibitavugwa. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byitwa gusebya leta cyangwa kwangisha abaturage ubuyobozi. Kubwo igikundiro yari afite muri rubanda, bamwe batangiye kugira impungenge ko ashobora no kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, maze aranabitangaza. Inyandiko zitandukanye mu bitabo ndetse zikanacishwa muri bimwe mu bitangazamakuru zatangiye kwema inkuru zivuga ko Schwarzenegger adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika kubera ko atari umwenegihugu wavukiye muri Amerika. Ati Schwarzenegger afite ubwenegihugu bubiri, ubwa Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite ubwenegihugu bwa Australia kuva akivuka ndetse n'ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1983. Ibyo nibyo byahuzwaga, nta yindi mpamvu yatangwaga. Muri raporo yo muri Mata 2010 itsinda rishinzwe gukurikirana imyitwarire y'iterambere ry'abaturage n'imyitwarire Washington, iyi raporo yashyize Schwarzenegger
nk'umwe mu baguverineri 11 babi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubera indangagaciro n'imyitwarire itari iya guverineri, imyitwarire idahwitse. Kubera ubutunzi bwe bwite mu mwuga we wo gukina filime, Schwarzenegger ntabwo yigeze yemera gukorera umushahara wa guverineri w'amadolari 145 ku mwaka. Nemera ngo usubize inyuma ho gato, mu kwiyamamaza bwa mbere nka guverineri muri 2003, Schwarzenegger yashinjwaga ibirego by'imyitwarire mibi birimo imibonano mpuzabitsina mu minsi 5 yari ishize mbere y'amatora. Amakuru yagaragaye mu kinyamakuru Los Angeles Times avuga inkuru zari zimaze imyaka ibarurwa muri za mirongo zivuga ko yasambanyije abagore 6 ku gahato. Schwarzenegger yasubije ku birego byose muri 2004, yemera ko rimwe na rimwe yagiye yitwara nabi, yewe anasaba imbabazi, ariko anavuga ko byinshi mu byo mubona mu nkuru biba atari ukuri. Umunyamakuru watatiye amahame y'umwuga ashobora gukoreshwa kandi agahimba inkuru idafite ibimenyetso n'imvano y'amakuru nyayo yizewe. Mu mwaka wa 1977 mu kinyamakuru we mu kiganiro cyitabiriwe n'abantu benshi, aho Schwarzenegger yaganiriye mu gukoresha ibiyobyabwenge nka marijuana, Schwarzenegger yerekanwemo kunywa itabi rya marijuana nyuma yo gutsinda nka Mr Olympia mu 1975. Schwarzenegger yavuze ko marijuana atari ikiyobyabwenge ngo ni ikibabi, ariko nyuma umuvugizi we yavuze ko aya magambo ye yari urwenya. Mbere gato yo kubona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasabye abategetsi ba Australia uburenganzira bwo kugumana ubwenegihugu bwayo kubera ko ubusanzwe Australia itemera ubwenegihugu bubiri. Icyifuzo cyaremewe, agumana ubwenegihugu bwa Australia. Muri 2005 Peter Peres, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Australia wo mu ishyaka rya Green Party, yananiwe gusaba inteko yo gukuraho ubwenegihugu Schwarzenegger. Ese ubundi kuki yagombaga kubukurwaho? Ni ukubera icyemezo yafashe cyo kutabuza iyicwa rya Donald Bedisray na Stanley Williams. Peres yavuze ko Schwarzenegger yangije izina rya Australia mu muryango mpuzamahanga kubera ko Australia yakuye igihano cy'urupfu mu 1968. Peres yarashinze igitekerezo cyo ku ngingo ya 33 y'itegeko ryerekeye ubwenegihugu bwa Australia rigira riti umuturage uri mu mirimo ifitiye igihugu akamaro mu mahanga azambura ubwenegihugu igihe cyose azaramuka yangije cyane izina cyangwa inyungu za Repubulika ya Australia. Schwarzenegger kandi ni nyiri serukiramuco rya siporo rya Arnold ryatangiye mu 1989 rikaba riba buri mwaka i Columbus, Ohio. Ni umunsi mukuru wakira ibihumbi n'ibihumbi by'inzobere mu buzima. Umutungo wa Schwarzenegger wari ufite agaciro ka miliyoni 100 kugeza kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika nyuma yo gutandukana n'umugore we Maria Shriver muri 2011. Byagereranijwe ko umutungo we wari hafi ya miliyoni 400 ndetse agera kuri miliyoni 800 z'amadolari ya Amerika hashingiwe ku nyungu z'imisoro yatanze muri 2006. Mu myaka yakurikiyeho yashyize imbaraga mu kubaka umubiri no kwinjiza amafilime mu bubiko bwinshi, kugira imigabane mu masosiyete agenzurwa n'abikora ku giti cyabo ndetse n'imitungo itimukanwa ku isi hose, ku buryo kuri ubu umutungo we bitoroshye kumenya uko ungana neza. Ubuzima bwite bwa Arnold Schwarzenegger mu mibanire n'abagore. Mu 1969 Schwarzenegger yahuye na Barbara Outland Baker, uyu ni umwarimukazi w'umwongereza babanye kugeza mu 1974. Babanye imyaka 5. Baker yavuze ko icyo yamenye gusa ari uko Schwarzenegger ari umuhemu nyuma yo gutandukana. Schwarzenegger ku rundi ruhande ati ni gute abashakanye amezi 6 kugeza ku 8 bagihura nyuma yo kugera muri Amerika. Tariki yabo ya mbere ari ukureba promo kuri televiziyo basangiye inzu muri Santa Monica muri California mu gihe cy'imyaka 3 n'igice kandi bafite amafaranga make bagasura ku mucanga umunsi wose. Urabyumva, Schwarzenegger yari afite intego irenze kwineza mu mafaranga make bari bafite. Nubwo Baker yavuze ko ubwo yahuraga na Schwarzenegger bwa mbere atasobanukiwe na sosiyete ye ndetse n'ikinyabupfura, ntiyabuze kuvuga ko ari umugabo wigize uko ashoboye kose. Ntabwo yigeze akenera inkunga yaba iy'ababyeyi cyangwa umuryango we muri rusange. Ati kandi byari byiza cyane. Umugore Baker ati nzajya mu mva yanjye nzi ko Arnold ankunda. Schwarzenegger n'umukunzi wa kabiri yitwa Sue Moray bahuriye muri Venice Beach hari muri Nyakanga 1977. Nuko Moray yabitangaza ati twabaye abizerwa igihe twembi twari turi hamwe, ariko igihe yari hanze y'umujyi twari dufite uburenganzira bwo gukora icyo dushaka cyose. Maze muri icyo gihe nibwo Schwarzenegger yahuriye kuri televiziyo n'uwitwa Maria Shriver, aho bombi yagiye mu rukundo nabo hafi umwaka wose kugeza Moray amenya umubano wa Schwarzenegger na Shriver. Uwo yahise abivamo yemera ko atsinzwe, yanga kwihambira kwa Moses amureba. Maze ku 26 Mata 1986 Schwarzenegger yahise ashakana na Shriver muri Massachusetts. Aba babyaranye abana
bane ariko nka kabayicwe na Nicole ku ya 9 Gicurasi na 11 Shriver na Schwarzenegger bahagaritse umubano wabo nyuma y'imyaka 25 bashyingiranywe. Nyuma y'iminsi 7 batandukanye nubwo ku ya 16 Gicurasi na 11 ikinyamakuru Los Angeles Times cyatangaje ko Schwarzenegger yabyaye umuhungu hashize imyaka irenga 14 bari kumwe, amubyarana n'umukozi wo mu rugo rwabo witwa Mildred Patricia bitaga Pati akomoka muri Guatemala. Yahawe akazi n'uyu muryango afite imyaka 20, hanyuma asezera muri Mutarama 2011. Baina wari utwite yakoraga mu rugo mu gihe Shriver umugore wa Schwarzenegger nawe yari atwite, umuhererezi mu bana bane babo. Umuhungu wa Baina hamwe na Schwarzenegger yavutse hashize iminsi Shriver nawe yibarutse, maze Schwarzenegger nyuma yavuze ko byamutwaye imyaka 7 cyangwa 8 kugira ngo amenye ko yabyaye umwana hamwe n'umukozi wo mu rugo, ariko abimenyeye yatangiye kumufasha yewe anamugurira inzu. Uyu wari umukozi nyuma yo gushakana n'uwitwa Rogelio nyuma y'amezi make yasabye ubutane nyuma y'ivuka ry'umwana, niko guhita anatangaza ko azarega Schwarzenegger kuko kugira uruhare mu mugambi mubisha afatanyije n'uwo yateye inda mu gukoresha icyemezo cy'amavuko mpimbano. Iki kikaba cyaha gikomeye muri California. Ibi byose byabaga afite undi mugore batari bakibana, bityo Schwarzenegger na Shriver gutandukana kwabo kwa burundu byabaye muri 2021 nyuma y'imyaka 10 bitandukanye mu mibanire. Muri Kamena 2022 inteko y'abacamanza yemeje ko Mariah Shriver afite uburenganzira bwa 1/2 cy'amafaranga yahoze ari umugabo we kuva mu 1986 kugera na 11. Nyuma kandi yagiye agira ibindi bibazo cyane ubwo umukinnyi Brigitte Nielsen ufite inkomoko muri Denmark n'Ubutaliyani yavuga ko yagiranye ikibazo na Schwarzenegger urwishigishira Rosoma, ariko ngo umugabo ahaguye undi arenzaho utwatsi. Reka inkuru ze n'abagore nzicumbike yagiye ahura n'ibindi bibazo by'ubuzima. Kwa 29 na 18 Schwarzenegger yabazwe byihutirwa umutima. Ku ya 9 Ukuboza 2001 yavunitse imbavu 6 hari nyuma y'impanuka ya moto yabereye Los Angeles. Indege ye bwite ya Schwarzenegger yaguye ku kibuga cy'indege cya Van Nuys ku ya 19 Kamena 2009 nyuma y'uko yari imicumba umwotsi mwinshi cyane, gusa nawe ahakomerekeye. Ku ya 18 Gicurasi 2019 ubwo yari mu ruzinduko muri Afurika y'Epfo, Schwarzenegger yagabweho igitero n'umugizi wa nabi utaramenyekanye ubwo yahaga autography abakunzi be kuri rimwe mu mashuri yaho. Nyuma uwagabye igitero yarafashwe, Schwarzenegger kumukurikirana mu nkiko. Ibindi wamenya kuri Schwarzenegger yashyigikiye Israel kandi yitabiriye igiterane cyabereye Los Angeles cyo gushyigikira Israel, anabona na Minisitiri w'Intebe Ariel Sharon na Perezida Moshe Katsav. Mu mwaka wa 2011 mu buryo kwizihiza umunsi w'ubwigenge yakiriwe na konseye mukuru wa Israel Los Angeles. Schwarzenegger yagize ati, nkunda Israel igihe nabaga guverineri. Israel cy'igihugu cya mbere nasuye igihe nagize amahirwe yo gushyira umukono ku mushinga w'itegeko mpuruza ku kiga cya pansiyo ya California kugira ngo bakore amafaranga yabo mu masosiyete akorana ubucuruzi na Iran. Nahise nshyiraho umukono byuze kuri uwo mushinga. Hanyuma yongera ati, nari nzi ko tudashobora kohereza amafaranga kuri abo banyagitugu b'abasazi batwanga kandi bakangisha Israel igihe cyose ibyo bafite. Schwarzenegger yashyigikiye igitero cya 2003 muri Iraq. Schwarzenegger kandi yavuze ko ashyigikiye ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2011 zinjira muri Libya. Aha byari mu nkundura yo gukuraho Colonel Muammar Gaddafi. Muri 2014 Schwarzenegger yasohoye ubutumwa bwa video mu rwego rwo gushyigikira imyigaragambyo ya Euromaidan yamagana wari perezida wa Ukraine wari ushyigikiye Uburusiya Viktor Yanukovych. Muri 2022 Schwarzenegger yasohoye ubundi butumwa bwa video bwamagana igitero cy'Abarusiya bagabye muri Ukraine. Konti ya Schwarzenegger ni imwe muri konti 22 za Twitter perezida w'Uburusiya akurikirana. Schwarzenegger yakinnye umupira w'amaguru akiri muto, yakuze areba Bayern Munich na Sturm Graz. Yagaragaje kandi ko yishimiye Liverpool na Jurgen Klopp mu kwakira 2019. Mu matora ya perezida wa Repubulika ya 2016 Schwarzenegger yemeje mugenzi we mu Repubulika John Kasich. Cyakora mu kwakira atangaje ko atazatora umukandida perezida wo mu Repubulika ubwo yari Donald Trump mu matora y'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo muri uwo mwaka. Bikaba byari baye ku nshuro ya mbere atatoye umukandida wo mu Repubulika kuva mu 1983. Ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Australia, atunganya amafilime, ni umucuruzi, yahoze ari umukinnyi wabigize umwuga muri siporo ngororamubiri. Ikindi akaba n'umunyapolitiki, yabaye guverineri wa 38 wa California hagati ya 2003 na 2011. Ikinyamakuru Time cyamushyizwe mu bantu 100 bakomeye ku isi hagati ya 2004 na 2007. Uyu ni Arnold Schwarzenegger. Mwese mu kutwumva ndabashimiye. Nge ndi Hussein.